Bara cia kiuteti kaunti-ini ya Nyandarua no irathie na mbere na gwithegea umuthi miahu ya kiuteti ya mwena wa Tangatanga na Kieleweke igiukanirira igongona-ini ria mathiko ma kuhurukia mwiri uria wari MCA wa wadi ya Rurie James Githinji Mburu kana wa Maria. Urugari wa guthimana hinya ukiambiriria thutha wa minister wa Mai Cecily Kariuki hamwe na governor wa county no Francis Kimemia makiuria muingi kuhe president giteo na uni thutha wa president kurekereria ndumiriri yake kuri ceceni-ini cia radio muthenya wa ira akiuria Kenya kunyita mbaru ripoti ya BBI. Jana Mheshimiwa Rais alizungumza kwa kirefu na akasema akorwo komaga wega twanu wa murume ndaina problem. Akorwo ureciria irumiti ta ndoro ni ekwiyoga hwaini ni ekwiyoga, he will be fine. Ingone kihingura kiareti bare na mwaturi hagathire gaitu no riu ndirahinga tondu ndiraigwa inyuothe muri hasla. Kuhana uguo atongoria mwaho wa Tangatanga matongoretio ni mubunge mutumia Faith Gitau hamwe na mubunge wa Gatundu ya Muhuro Moses Kuria kuoya mweke ucio kuhorohia bara gatagati-ini ka atongoria ya ona gutuika governor Kimemia na speaker wa Home makionekana kumaniria ngoro ya kuohanira. Nyandarua ni mwendete na mukagwendie kioro kana ndira bali mundu tari thini wa Hasla Nation guku Nyandarua uciori ngori wikatia twehererie igiconoko Nyandarua, twehererie iharo ona mwatugorana we uratugorana no urarikwo. Riri riuma rita ria mbere governor wa Nyandarua Francis Kimemia na speaker wa county yo Peter Ndegwa wa Home aria makoretwo matekuona na ruheni kugomithania ma MCA giikaro-ini kimwe rita ria mbere. Kiatu kwenda ni thayu ukote na thayu thini wa county auria wa Maria rendete thayu uguo ni gutukwenda thayu Mureke jete MCA othe toine rwimbo rumwe. Asante sana. Kuhana uguo MCA wa Rurie John Githinji Mburu kana wa Maria ni ahurukirio mucii gwake itura-ini ria Githunguri kaunti-ini ya Nyandarua.